بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة لهذه الأمة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Mauli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, haruman ini yari na isab kita niyo magpangadji kawauntan niyo impangadjian dahi nga kalam si mahasut si mahatinggi iban damikyan kawauntan niyo impangadjian dahi nga hadis sin junjungan taniyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga kakasisin Allah Ta'ala, kamaumaasyan na mo, katautay manguran na mo, at pag-aarama, hari na mo pa, hikabuklas kani, yung pangadya na ruman ini, manalam salam kami, kaniukatan, halapal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, sindum limabay na pangaddi tanyo yung pangaddian hapal man si mahasut si mahatinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudaifahu lahu wa lahu ajrun azim. Masirain pangadjian taniyo pangadjian kakuyagan katu taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin sarum sa adlaw subay na tubulan sa nganing kabuhi tanyuhay ng karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Batsaba bininang mangi wal iyadu billah di nakakunahan magbulan sang kita niyo. Sa kawa mga tuwan, kakunahan na to bulan sangan in pangatayan taniyo. In pikilan taniyo, lagi kakunahan taniyo bulan sanga, ning kabuhi taniyo, umaluk, pakaridaan, si mahasut, si mahatinggi. Mga tuwan, harum limabay na pangadji taniyo,
inbunga simpag iman. Tianum si mga sila nakauna rin ka tanyo iwan si mga sila hawihaon na masi nagtatanong tianum nila imbunga simpag iman kaya kuyakan nila salta labing kuyag sinallahu ta'ala kanila amunain magpautang sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuwan, suway na tuyad ito'y pangasubo. May tayong mga tao, labi awalay namok sa habat yadto. Nagpautang siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno yung sabab niya mga tuwan. Dahil nga mga sabab niya, napangadjitan nyo, hanakaunarom limabay, ganapantan nyo. Hangkan siya nagpautang abihad tindagbus niya, sabab, aw niya amalan niya. Iniamalan niya hikay siya. Takuyatus sila tu billah. Piyakusog niya, inparsugpatan niya, patagipon. Ikarua, tahsinus sila. Iwan piyalingkat niya. Inparsugpatan. Antara niya, iwan sin nagpapanjari kaniya. Lagi-lagi, kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, kagunahan taniwiyaw ni magpakusog. Kagunahan taniwiyaw ni magpalingkat, parsugpatan, haantara sinipon ni bantagipon. Dahil nga sa wabiyad ito mga tuwan, kaya tawakkalan. Sinhamuk sa habat ini, piyagtabarro niya. Inalta niya, haran kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga tay mangud na mo. Yammalan niya. Yammalan sinatay niya. Yammalan sin kabuhi niya. In karidaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babyad to, piya pagbarakat. Yanug haraan sinallahu ta'ala barakat. Illawm sin jantong niya. Illawm sin pikilan niya. Iwan sa lugay niya buhi. In katibutan niya. In kanungnungan niya hinangun. Amuna in hinang karidaan si mahasut si mahating. Dari niya mga tuan. Amo yadto inumbul hambu. Hangkan niya na hinangin bihad turagbos. Ini karwa. Ampa kumusog. In parsugpatanan tara niya iwan simpagkahinya manusia. Parsugpatan kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiat tutuan, dungo ka impamulan siyang kay mo sintuhan mo. Sabab impamulan siyang kato simpagkahita, aun waktu makaminsan dahang katahon. Aun waktu suway sadya aun imun-imun. Aun waktu wala na napakain waktu piyag bulan siya. Kuan yari impamulan siyang kato tanyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hapar man niya. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Wala tattabi'u min duni. Paman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ayyuhan nas. Ayyuhal mu'minun, mga kamumanusia, anak apo sin Adam, suring sensing sin Adam, labi awla mga kamubariman, ittabi'ul Qur'an, agarani utuod,
ing Quran. Agaran niyo tuon, insulat, hiatud maun kaniyo. In nagdarayan, Jibril alaihissalam, harap maun pajunjungan taniyo Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang panahiatud marikato taniyo, sinjunjungan taniyo alaihissalatu wassalam. May tayad to mga tuwan, ipapaarad ka to taniyo, Fahuwa hidayatun lil kulub. Karena ang Quran ini panghidayat hapangatayan taniyo. Magkagunahan inatay taniyo hidayat. Magkagunahan ing kabuhi taniyo hidayat. Dahil nga sa babiyad tutuan, inamuk sahabat ini, amin piyagtawakkal niya, piyagtabarro niya, impangalta niya, piyagpautang paulahu subhanahu wa ta'ala, hasabab sin inatay niya, tiubuan sin hidayat. Amuyad tutay mangud na mo. Ini karuwa yung Quran ini hangkan suway papaakaran ka to taniyo. Rahmatun lil kulub. Rahmat papangatayan. Kalna mga tuan, bang wairun hidayat. Iwan wairun rahmat papangatayan na pangita-ngita na kamu. Pangdungog-dungog na kamu. Sinjimatu. Hababaw singgumini. Hantara sintaw iwantaw. Adapun hindi mayaw hantara sintuhan iwan sintuhan niya. Nagbabay tayong junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alay. Apabila iagad taniyo yung kabayaan sintuhan taniyo, inihalawm sing kitab ini, imbaugbog taniyo ka Islam, in nag-promote ka to taniyo, bukon tao. Hasabab sin atay taniyo kimugdan, hapamando, hasabab sinatay taniyo, miya kada pamando iwan na rahmat sinallahu ta'ala, mga tuhan, nagresulta siya. Iangkat, piumut kita niyo sin nagpapanjari ka to taniyo. Ada po ning pag-promote ka to taniyo, sin pagkahinato, katas da. Hibutang na to haringding, hibutang na to halamisahan, hibutang na to hanuno. Inyad to magkananyap da. Magkagunahan kita niyo ganap tayo mangu. Amu in dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Inikatuni ang kansuwaing Quran agarun taniyo. Bushra kapuyagan. Bangkaw kiuyagan singkita mo mga pagkahimumano siya. Iniyan temporary. Iniyan magkalanyap. Sa kawatuan. Imbisyarat dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Imbusyra rin Allah subhanahu wa ta'ala. Harap pa amuyanin marayaw rin kataan marayaw. Naringa sa biyad to mga tuan. Bangin pangasubo, may tayo yad to piyag tabarro niya. Diunit niya, imbihad to taod pangaltan niya, insabab niya amuyad to mga tuan. Iyagad niya, haparman sinallahu ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Agaraniyo sadya. Inhiatud maun kanyo ring atuhan niyo. Turayan tuan. Na. Bang sadya iagad sintao. Yung kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala riya kitab niya ini. Data niya pa rin. Fafihi nurun wa shifa. Sahaya mga tuan. Iwan magpauli singkatan, problema, singkatan, kasusahan.
Di, nakaulian yung problema sin tao, amasa na to ini. Na doktor na yung tao magtali. Maghalulay sin problema, siya gaman, timao din problema. Hindi pik niya, yung problema niya, wala nila tiyapilan. Sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo mangud na muharram Islam. Unim maksud yan. Ittabi'u. Hipapaagad ka to tanyutod sin Allah ta'ala. Indayin ka niya. Wala tattabi'u min duni. Ayaw ka mumagad. Simbukun na kabayaan sin Tuhan niyo. Dahil nga sa babiyad to mga tuhan, mas sakitan yung kisya. Kisya sin Abu Bakar Siddiq, radiyallahu an. Mataud kisya kan Abu Bakar Siddiq. Sa piyagkalupahan na to yung kisya ini. Kisya sin tao hamasa na to ini. Hiyapal na to marayaw. Na mga tuwa misanda kumantiw-tiw haruman ini. Hibayta na mo kanu yung kisya ini. Hamuk ma sa mga tuwan, nasakitin Abu Bakar Siddiq. Uy, nalaong si mga tao, may tayang masakit, sinambuk siya, kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Lamud, suway na to parat sayahun sin, aun dumatong ka to tanyubiha. Nasakit man ni Abu Bakar Siddiq. Nawapat na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakauna rin kaniya. Nagkabtangan na kaniya yung mga tao mala sa kaniya. Inagi kaniya, bang mga kita bagay, kakasisin Allah Ta'ala, bang baha, dahon na mo kaw padukto. Turaya. Yan to inrikuin si mga bagay niya, bang baha laong niya tay mangud, dahon na mo kaw, pa doktor aming makahati, ada kalakugdanan niya uwatan. Bang ibambaya sin Allah Ta'ala, kaulian yung sakit mo. Impamum niya, mga kabagayan niya, pakadraani, sa bunal-bunal tuod, nagkita na kami wan sin doktor. Kanu impamum kaniya si mga tao, makasi kaniya, fama kalalak, na uno na lang niya yung kaya pamungkay mo, uno yung pagdayag, sin pagdiagnose kay mo, sin doktor, hasakit mo. Kala in pamung niya, biasa nin ayat. Inni pa'alun lima yurid. Biasa nin palman sin Allah Ta'ala, inni pa'alun lima yurid. Doktor original. Doktor singkatan doktor. Nah, unin natin niya, siya magbabaya-baya. Dahil nga sabi ito, impamung niya. Laysa lil mauti tabiba. Ingkatan sakit, ang doktor niya. Ingkatan pakaradyaan niya rin dunya niya, ang doktor niya. Ang doktor sin sapi, ang doktor sin manok, ang doktor sin iro, katan, ang doktor niya. Ampay ni nilaw na inabukin ni way doktor niya. Uno yan. Laysa lil mauti tabiba. Tungod pa kamatay, wayron makadoktor kaniya yan. Way makaubat kaniya yan.
aturayan to. Way doktor. Sing kamatay. Amurain original doktor. Dahil nga sa babian mga tuwan. Beta kato tanyusin mga sila makahati. Ashabul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'allama minhu. Wa man ba'dahu. Uning kabtangan nila. Innal insana sa bunnal tu di manusia bila Quran wayroon kaniya Quran wala niya piangad jing Quran wala niya rapiang hinduing Quran kal hayati bila ma'in wala hawa biya sing kabuhi way tuwig, way hangin. Wala na nasabutin nila. Wampeng kulang di katot biyaon tuwig. Imano siya. Wala doon kanya ini aming katloan kadung hangga to sang putag upat sura. Unom nga iburuang gatos. Katloan tag unumayat biya sing kabuhi ununo na kabuhi wayroon tuwig niya wayroon hangin niya turayan tuan uno yan bihanin tauway Quran halom sinjantong niya na wang way tuan way hipagpauli ka niya way ubat niya na dahil nga sa wabiyad do impamong sinambuk sahabat ini pahambuk sahabat pagkabihad to inabubak ka nakapamong sa bihad to ingkatani ni taga doktor sa rawa ingkamatay wayroon doktor niya unin siyabot niya. Inaginiyaya biasa niya in hadis sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam pagbasa niya ring ang mga hadis na basa niya wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pahambuk sahabat. Akala ya Rasulullah. Inagi sinambuk sahabat ini ya Rasulullah. Au sini wasihat ya. Mga tuanin wasihat mahal ga di nga kataan, mahal ga di nga bulawan. Ngimbulawan bang nalawa ampari na kabakan matawd na mabiro na tabu yaw. Bulawan original, bulawan pit, kataan matawd na mabiro. Ampain wasihat bang wayroon na magwasihat kaya lawaan kita ni mahal ka. Kaya lawaan kita ni luto dahil nga dunya rahon pa adlaw akhirat. Na unin wasihat yan. Aw sini ya Rasulullah. Wasihati aku ya Rasulullah. Fakala sallallahu alaihi wasallam. Iksim tayyiba. Pag-usaha ka. Sarawa. Illa wakun mo usaha amo jemyara yaw sintuhan. Ay kau lumawag usaha, biyasin usaha, liyawag sintaw bihaw. Sa impag-usaha mo, doon na usaha kabayaan sinallahu ta'ala.
Ay kau mag-usaha, imbisyon kay mo, immisyon kay mo. Sa kawa pag-usaha kau, imbisyon agarun mo, aminbeta sintuhan mo. Iksib tayyiba. Pag-usaha kau, sabi ng usaha marayaw. May tayad tubihad to mga tuwan. Sababin usaha marayaw, way lingog, hantara sinagdagang iwan sin mamimi. Di makabak problema, inagdagang, di na makabak problema in nami. Mayta, di mga kalim magdagang, di dakat kalanim mami. Nahamasan nato ini mga tuwa, naturan niya. Naglamukot, nahumun, ampa, di na mabaya tabangunin gumun. Iwan misan tabangun, di na mahalulay. Na, amuyad do mga tuwan. Bang iagad cinta o inwasihatin ni untong. Ayaw pari untong inuntong da, misan malugi untong da. Batintaw na lugi, nag-usaha, ang patiranan sin Allah Ta'ala, janji sintuhan. Kanila, untong da, bayaran da sila, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab sin sacrifices nila yadto, iagad nila yung kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karwa, iksib tayyiba, wa'mal saliha. Ini karwa, wasihat kani. Ubus kau mag-usaha si marayaw, ammali, inaammalan, paammalan kay mo sintuhan. Ammalin rukun iman uno. Ammalin rukun Islam 5. Ammalin katan, paammalan kay mo sintuhan. Ayaw na kau mag-ammal, sing kabayaan mo ammalan. Ti kasayin. Sarawa, in paunahon mo rin kataan unahan, ammalin hinang karidaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'mal saliha. Paginang kau, sininang kabayaan sin Allah Ta'ala. Ito tuan ini karwa. Amo yan yung kagunahan na to masa ini. Iwan bang ipangasubo may tak nabihat pininang sinsahabat ito. Hasabab, sinusahan niya halal. Hasabab ikarwa. Inya ammalan niya. Kakukuyakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala niya na iammalan yung kakuyakan niya. Iwan kakuyakan sin tao. Tiyanto niya. Yung kakuyakan sin tao. Iwan sin siyari. Katawang kanya rin niya dunya. Iwan padlaw akhirat. Malaingkan. Yung kakuyakan sin Tuhan. Amuyad to. Yung makasapaat kanya. Amod yung makatawang kanya. Dahil nga dunya sambil padlaw akhirat. Ini katu wasiat kaniya. Wa'dud nafsaka minal mauta. Tantuha. Iwan bistaha imbaran mo. Hajumlahan sintaw mapatay. Ay na kau magtanto sing kabuhi. Masal da buhi na kau. Sa tantuha. Pala mura imbaran mo. Hajumlahan sintao rahon pakubul. Anytime. Dahil sabi ito pagsadya kau. Yung pagsadya veta sin Allah Ta'ala. Wal tanzuru nafsum ma kaddamat ligad. Konsum sa kaula-ula. Ay mo na ka na pilaw mo konsum ko nisa. Dahil nga sabi ito. Wang muna tayo maintuyad to. Ini ni baita mo habaran. Baita imbaran mo. Baita imbaran mo sindo akabtangan ini. Pa inna dunya sa bunal to din dunya min piaguhulahan tayo ni.
khuliqat lakum. Pia panjari ini in dunya para pag-ibadatan ta. Wa antum iwaning kamu khuliqtum lil akhirah. Pia panjari kamu bukun maghula dia dunya, bukun pagulanin dunya, impagulaan adlaw akhirat. Amo yan tuan ini bay tabaranta. Bukunin dunya pagulaan. Impagulaan adlaw akhirat, inadlaw akhirat pagulaan dua. Ada kala nalka waliyadu billah, ada kala sulwa. Bulan sangan timbaran ta mga tuan. Biasin pamulan sangin. Nah, ang pabetaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag sadya kamu, ang panyabias simbaita sin Tuhan tani Rabbul Alamin, hapal man si mahasut si mahatinggi, watajawwadu. Pag sadya kamu. Luto. Luto uno kabuhi bukon. Luto singkap dahon pakubul. Naon maunit yan lawakon maluhay nga kataan. Pa inna khaira jadi taqwa. Pagmapapag. Na mga tuan, yarin sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bi'sal jad. Aun sangi marasin tao. Dahil nga dunya harap palang kubul. Bi'sal jadi ilal ma'ad. Bi'sal jadi ilal ma'ad. Al-udwan alal ibad. Sangi marasin tauluto pakamatay. Siyadyan niya lahalawang singkabuhi niya. Amo na impagbanta. Amo na impagdugar. Amo na impagambulda. Miyatay nagsasagga. Nagsasagga iwan amaon, nagsasagga iwan anak ko, nagsasagga iwan maas, nagsasagga kata. Amo natin sangingi mga tuan, waliyadu billah. Nabangaon sangingi, ayaw na to'y kalupaning sarayaw-rayaw gayta sintuan. Pa inna khairajad, in sarayaw-rayaw, sadyahun lutuun, pakubul. Bang di mayaw yung pakubulan, bang di mayaw yung pagdatong muray noon, di mayaw ng kataan. Alamat, marayaw, insusungon mo, pakubulan mo. Bisal jad, sangingi. Ampain sahabat yan, tu sarayaw-rayaw. Pula-pula mo, piag dunit niya. Piag tabarru niya. In unum ngaratus kapuun. Ulma niya. Hasabab sadya simbayta sintuhan niya. Pamulan sang kaniya, piag tabarru niya. Sabab di siya mawaya. Tarautang siya hata urya dunya. Iban tarautang siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin nagbaway ta intuhan niya, magpautang ka niya. Nayad to mga tuan, imbiyay ta katutan niyo. Diha pangadyan ini. Imma kainu-inu tay manghud. Imma kainu-inu, hamasa na to ini. Amin biyay ta, simpangadyan ta ini. Pahaman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yatajakkarul insan. Masa. Aun adlaw katumtuman na si manusia. Inhinang nerwa. Lawi aula katumtuman na si manusia. In kamalian niya. Inakabuhi niya rin siya mag-recognize mali siya.
Di siya tumayma mangi siya. Di siya tumayma magsulot. Di siya tumayma magkasilasa. Na tumtumatuan. Yarimbayta sinallahu ta'ala yawma yatajakkarul insanu ma sa'a. Aw namukad law rumatong katumtuman mo na. Injaman jamulay. Labiyaw la katumtuman mo na ang kamalian mo. Mayta mo wala na agad ang kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nanguno pinday ta sintuman. Sugpat sinayat. Wa burrijatil jahimu liman yara. Kakitaan niya na insusungon niya. Waliyadu billah. Wala niya pakikita rin akatan. Wala niya kikita dahil niya dunya. Sabab wala di. Sa piyababaitaan siya. Tahan niya na inapinal ka jahannam. Kakitaan niya na susungon niya. Ang paway kapago yan. Wa burrijatil jahimu liman yara. Bukisad na sinallahu ta'ala ipakita kaniya adlaw susungon bang dumatong yung paratungon sinallahu ta'ala. Way kapaguyan niya. Sa kawatuan hiyantak niya na yung susun niya. Dito na siya magsusun. Sabab kakitaan niya na ininang marayaw. Kakitaan niya na inahinang niya mangi, inahinang marayaw negative. Si maluhay hinangun siya, wala niya hinang. Na. Paamma man taga. Paman sinallahu ta'ala adapo, ni siyo-siyo. Inang liulakad. Dahil nga kabayaan sintuhan, nagdaruha ka siya. Nasundal siya riha babaw singgumi, patuhan ibang patao. Wala siya miyagad sing kabayaan sintuhan. Iniagad niya, wa asar al hayatad dunya. Imihug siya silingkat sin dunya ini. Sinmang labay-labay sadya siya. Wala niya kiumpay, ninatay niya. Palugal kabayaan sinallahu ta'ala. Turayan tuan. Paamma man taga. Hisiyusin ng liulakan. Nagdaruha ka siya. Wala niya hinangin kabayaan sinallahu ta'ala. Wa asar al hayatad dunya. Sa inhinang niya. Nangibog siya silingkat niya dunya ini. Nagmain-main siya riulan niya napso niya. Insahwat niya riha dunya ini. Wa asar al hayatad dunya. Piyagganti niya na. Kima na siya simangi. Imarayaw. Way na. Na tuan. Natayong hukan ta mga tuan. Imbay tadi ka. To aming mga tao imibuga dunya. Lumahir na kanila tasarrupatin na. Ine-update nila, inkikita nila kahalan sintao. Na mga tuan, ingkahalan sintao yari doon adunya ikaysa. Yajtamiuna kakausan si manu siya magpunpun. Halugan. Wala doon yung kabayaan sintuhan. Hatindara kula. Uno-uno na ka. Wala yajtami'una ala abwabil khair. Wa yajtami'una ala abwabil syar. Kakausan nila mag-crowd. Magpun-pun. Hasusuran pamangi. Inhalaw niya mangi
sa di sila makaraos mag-crowd, magpunpun ala abwabil khair. Halawang insuran marayaw, halaw marayaw, di sila tumakakaw sa biyadro. Maita, asaral hayat at dunya. Limimpa halawm sinatay nila, halawm simpikilan nila, hamata nila, hakabuhi nila, ilingkat sin dunya. Tayo nga sabab yan, aun hadis sinjundungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, man arad al-akhirah, hisiu-siu mabayak, masanyang syariat dunya, labi aula masanyang syariat law akhirat, taraka dinatal hayatad dunya. Ayaw na siya mangibog. Silingkat sin dunya, pialingkat sin tao. Sa imibog siya silingkat sa dunya, palingkat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pasaw. Lingkat pasaw, iniatod sin tao. Lingkat piki, iniatod sin tao. Sa lingkat original, di kagausan at turang sin tao sa babuhay koneksyon sinatay niya. Tay mang mag-usos kita niyo pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaring baita si mga tao. Kagausan nila magpun-pun, usog babae, maas bata, pipipi, biyabalong, ala abwa bisyar. Halawang insusuran niya mangi, halawm niya mangi, kakausan nila, magpun-pun sila. Sa kawatuan, di nila kakausan, magpun-pun, mag-anak apo, mag-usog, magbata, magmaas, magbabae, mag-usog, magbabae, magmaas, bata, di nila kakausan. Ala abwabil khair, sumud, palawang, inhalawm niya kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarua, imano siya, mapun sila, maginumpong sila, ala talabid dunya, dumauhat sindayaw sin dunya, wala yajtami'una ala talabil akhirah. Kaunitan sila mapun, kaunitan sila mahambuok, dumauhat sing karayawan, dahil hindi dunya lutoon nila paadlawan. Yan ini kahala ni karua. Kahala ni katong mga tuan, kasabalan sin tao yung problema malagbo. Bangman sila makavaksin, bangman makavakbulalan. Sa kawa, di sila makasabal. Misan da kuman tiyo-tiyo, bukun sabal makusog, sabal tiyo-tiyo sa jawang man kanganan sabal, kita atillahi wa ibadati. Bukun malaggo sabal, tiyo-tiyo sabal da, pagta at patwariwag pag-ibadat, di nila ito kasabalan ng biyad prakbus. Sa bang dumauhat sing karayawan dunya kulalan katantaan, kasabalan kas. Kasabalan. Yaning kahalan. Kahalan ni kaupat. Yakhafun ijanaka sa shay'un min amwalihim. Wala yakhafun ijanaka sa shay'un min ibadatihim. Masusa sila bang mag-minus na yung alta nila, mag-minus na yung kawasan nila, masusa sila. Sambil lupa nila, masusa sila. Bang maignin hansam nila, bang maignin beauty nila, masusa sila. Sa dituan masusa, wala nakapag-ibadat, wala nakapagtaat, di masusa nag-minus ng pag-aagaman niya, di masusa wayron na minusun, di na makapag-minus, way na, sabi nakapamusa. Way na susay mga to. Dahil nga sa biyan niya ribeta sin Allah Ta'ala ayat ini,
Yawma yatajakkarul insanu masaha. Aw nadlaw, katumtuman na si Manu siya yung kamalian niya. Nari na siya makarecover, ubos na. Bukod na doon niya. Himbar iman, nagkamali bihaon dayaw niya. Di siya magbalik, magbalik. Di. Yan mga tuhan, hindi ay takato tanuriya pangadyan na tuwin. Nari nga sa babyad to, mga tay mangud na mo. Ayaw na to butasan. Insulat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amuinin hipaghalulay na to. Sinjima to problema hamasa na to ini. Sabab, apabila yung tao simud pagkabayaan sintuhan siya ng masanyang. Apabila yung tao gimwa, dahil nga kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yung pangatud niya masanyang siya na nahipo sin problema. Kaya sabi to, mga tayo mangud na mo, mag-uo kita niyo simbaran na to. Ammalan na to, inamal, paammalan sinallahu subhanahu wa ta'ala, min hiyatod marikato tanyo, sinjunjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun din ang mga kabtangan. Sabda sinjunjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kakuyakan sintuhanin hinangin. Kaya hunitan kita niyo. An Anas ibn Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man dafa'a ghadabahu. Dafa'a Allahu anhu azabahu aw iqabahu. Pagdatungan kita niyo astol. Pagdatungan kita niyo dugal. Bukon tao hindi pagdugalan, bukon tao hindi pagastulan. Sa lilingon, uning pagastol niya yun. Dahil nga saitan, nabanging pagastol yan, dahil nga kabayaan sin saitan, ang panyaliaos, destroyer. Malago dahil simbahan. Isaddam. Malago din siniskad bam. Sa isa-isa niya na nagdugal, kaya rugalan nintaw kataan. Ang paway pagdugalan. Na. Sifat simbar iman beta. Wal qazimin al ghaid. Bariman bang dugalan, di kalaw siyang pagdugal. Puun niya, istapun niya, yung pagdugal niya. Sa babuhay ito'y pagdugalan. Na sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiw-siw yung tao na kapo-po sindugal niya. Wala niya leaos, yung pagdugal niya, bayaran siya sintuhan. Tungbasan siya sinallahu ta'ala. Intungbas ka niya sinallahu ta'ala. Impagdugal niya bang niya liyaw si kanal ka, wala na siya nagdugal, kasulga niya na. Naimasa na ito ni mga tuwan, bangkitan yuri muro lang mga sipat si mga tao. Amin makuyag sila kabayaan sintuhan. Iamalan nila yung kakuyagan sinallahu ta'ala sabab amod tim mabarakat, amod tim papagbarakatun sinallahu subhanahu wa ta'ala na magmula ng mga tuwa. Salta nagmula na. Tulayan tuwa. Na imparuntungan matan, imparuntungan sa bunal untong, bukon untong sintaw iwan tao. Sarawa, paruntungan. Sintao, harap patuhan niya. Amo yan mga tuwan. Maita siya naguntong. Ba't sabab, iyamalan niya in kakuyaran sin Allahu Ta'ala
dahil hindi dunya mara niya sambil paadlaw akhir. Nah, ang pasugpat niya, man hafiza lisanahu satara Allahu auratahu. Iwani siyusin tao, mapalihala nindila niya ini. Imaksud niya, hisiyusin tao maingat magkabtanan. Pamansin Allah Ta'ala, wa qulu linnasi husna. Ini pamumus pasabarang si manusia, marayaw sadya. Na hisiyusin tao nagkabtangan pamanusia, marayaw sadya. Bata mo yan yung kabayaan sintuhan. Uning kwan niya. Satarallahu, tampanan sinallahu ta'ala, yung kasipukan niya rin niya dunya sambil padlawak. Inlawan niya, hisiyusin tao, mamissarahan. Pabaran niya, ibang paisiyus yung manusia. Sindi kabayaan sinallahu ta'ala. Sebab nagbabaita intuhan na ayat ini, iwan, piyabaitaan pasintuhan na nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri palyakul khairan. Siyusyun taumatan, beriman siya, namamarat siya pa Allah Ta'ala, inibisara niya sa marayaw. Bangway na ikabisara niya marayaw, stop na halong ibadat na siya. Satarallahu auratahu. Dahil nga sa obyan to, imbis sa ramangi, sipog mo imbaran mo. Sa impangatod mo, mo sipog imbaran mo, sa impangatod mo nanipog kawaw mo. Di yan to kabayaan sinallahu ta'ala. Naisiyo-siyo rin ka to taniyo. Maayad siya, biyad to ragbos. Nabiya siya sinamok sa habat yan to. Piyag dunit niya, piyag tabarro niya. Inunong nga katos kapuon hulma niya. Piyag pautang niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway na hulma mo, way na niyog mo, way na katantan mo, pagpautang na kawaway ni Ragbos. Tay mangud na mo. Dahil nga sa mabyan, ayaw na to pagwaon. Ingkawitan nyo rin ang kabayaan sintuhan. Ng kabayaan sintuhan, masanyang kita nurin niya dunya. Na, ing kasanyang di na to madawhan. Bang kita nyuri murul, habiyata sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga tuan, uno pendeta da hindi si mga sahabat, si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapangadyaan na to ini. An-niyatu salihah. Niyat pamarayaw. Iniyat pamarayaw, ipaghalulay sin problema. Iniyat pamangi, nagpataod sin problema. Iniyat pamarayaw, nagpinda kaureng hamarayaw, pasarayaw-rayaw. Iniyat pamarayaw, pindahon na kau sin Allah subhanahu wa ta'ala pa karayawan. Dunya iwan karayawan adlaw akhir. Bihan mga tuwa. Dahil nga sa babyad to. Basahon na mo kanyo magbalik. In hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil kan Ibni Abbas radiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam. Salasu man kunna fihi awahu Allahu fi kanafihi wa satara Allahu alaihi birahmatihi wa adkhalahu fi mahabbatihi. Sabda sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, tu parakala, tu hinang, bang natu mahinangin tu ini pasurun kita nyo patu karayawan. Palihalaon kita niyo sin Allah Ta'ala.
pusutun kita niyo sin rahmat niya. Pasurun kita niyo pa mga ipon niya kialasahan niya. Bataw ni ipon niya lasahon niya kumuha da. Maadla hala sa sintuhan. Matutut hala sa sintao. Ampain la sa sintao way hibayad kay mo. Ampain la sa mupatuhan iwan kialasahan kau sintuhan aun tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nauno yan tuan. Hika isa. Uno-uno na rijiki dihil kay mo sintuhan pagsyukur kau. Mataod pagsyukur da kau. Tiyo pagsyukur da kau. Ay nakaw himirit. Bang mo piyagsukurin rijiki ano gara kay mo sintuhan. Tiyo ibang mataod. Yan to kau hatu na sambutin to. Tulayan tuan, yung karayaw. Magkabunahan kita ni mabihatin dagbus niya. Hikarua, bang aun nang hina kay mo, hakabtangan, hapiil, hauno-uno na ay nakaw maus. Sabab bang kau maus, lumagoy problema. Marayaw halulayon yung problema tiyo dahil sin natutupok na. Marayaw in halulayon tiyo yung problem dahil sin mataod na. Ayaw na ito. Bang munahin ang inyad to. Nakasud kau hapamalihala sinamnang ta'ala. Nakasud kau haipon sintuhan kalasahan niya. Nakasud kau harahmat sinallahu subhanahu wa ta'ala na hindi hadunya sambil paadawa. Ini kato bangkaw riwalan. Ang panapu-pu mo indugal mo. Kal na kabayaan sintuhan, yung pagpu-pu mo, sa babang mulya o mataw din problema, dumatong kay mo. Sambil mag-anak ka po, malamin si problema. Nawala mo na, tuliaos, stop na. Iagad mo na yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw in hero. Gaita sin Allah ta'ala pa na bihiro ka. Gaita sin Tuhan na kitab niya, hero ka. Wal qazimin al-ghayda. Wal-afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Namura-murahan mga tay mangud na mo agama. Kasupuhan na tuwin hinang si mga sila nagibadat, nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin na agad nila yung kabayaan sin Allah ta'ala. Hisuhod na to, bangman kita nung makaagad kanila. Ma'an nabiyin, was siddiqin, was suhada, was salihin, wa hasuna ulay karapika. Sa lugay tanyo agaron ng kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kugda ng kataninang na to. Sa lugay na to agaron ng pamando hiatod kato tanyo, sinjunjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam, halawm kita niyo sin ka-Islam. Sa lugay na to biyawbugan ni naarama Islam, doon kita niyo hamasan niya. Yaon kita niyo halawm sin masanyang, sabab janji sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hisiyusin na hinang bariman, usog ibang babae, ang paiyamalan ninang marayaw, paamalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, siya na ning kakuyakan sin Allah ta'ala rin at dunya ini, sambil paadlaw akhirat, siya na ning pasanyangon sin Allah ta'ala, dahil di at dunya ini, sambil paadlaw akhirat, haparman niya, man amila salihan, min zakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Murah-murahan pia pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadyan nato haruman ini
damit kiyan, panghindo asing kami, mura-murahan, yung mga kamu, katautay manguran na mo. Amoy niya na pamaybay, kimikita, salta di murungog, simpangadjian, na pangadji na tuharuman ini, panghindo asing kami, kanyo katantan, lapay na yung ginawawaran na mo, bangman, yan ugaraan kita niyo sin Allah Ta'ala panghati marayaw, amin ikasanyang kato taniyo, maagad taniyo, ing kabayaan sintuhan kato taniyo, di na to naagaron, ing kabayaan na to, sabab di kumugdan ing kabayaan na to, bang na to di agaron, ing kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'al Allah Subhanahu wa Ta'ala at tawfiq was sadad, wa an yaj'alana jami'an min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.